do them. Riwruoge ma ok mag piny owacho ahinya to mago marango ngima marowere pacho ka odago onyiso luoro ma gin godo e bero somo ma jopuonjre ma pacho ka kaluwore gomenda mar somo moduok piny e bajet mar omenda 2025-2026. E twak manobagi e boma ma Nairobi, jolony kotelnegi kod Elijah Bonyo mar World Vision onyiso luoro margi ni kamoro somo mag jopuonjre mathoth nyalo rochore ka bende jonyuol nyalo dong' kod ting' mapek kaluwore ni omenda moket thenge ne somo ok nyal romo chulo ting' duto ne jopuonjre ka japuonjre e pacho ka. Bonyo bende koni kwan ma jopuonjre ma sirikal osebedo ka okete bajet ne piny kipimo gi kwan ma jopuonjre manie ute mag somo. Ya huu mwaka 2024-2025 tuko nao tayari. Ukiangalia zile pesa zinaenda katika mashule, mara mingi walimu wanasema pesa haitoshi. Walimu wa primary school wanasema pesa haitoshi. Pesa ya junior school haitoshi. Pesa ya secondary school pia haitoshi. Wazazi pia wanalalamika, shule mingi inawaambia walipe pesa directly katika mashule. Kuna zile shule wanaambia wazazi walipe pesa ya admission. Ingawa sheria ya elimu inatuambia admission is illegal. You cannot ask for admission fees. Wazazi wanalipa pesa ya admission, wengine wanalipa pesa ya desk, wengine wanalipa pesa ya vitabu, wengine wanalipa pesa ya activity fees ya sports, wengine wanalipa pesa ya chakula. Hiyo capitation ndio wazazi wengi sana wanategemea ili wasilipe pesa katika shule. Hiyo capitation katika ile bajeti iko katika bunge. Tumeona ya kwamba kamati ya bunge jana ile report iliweka pale katika bunge 900 million inatolewa katika hiyo capitation. Hiyo inamaanisha ya kwamba ile matarajio ya mashule kupata pesa mingi pia hawataipata, kwa sababu ukitoa 900 million hiyo ni pesa mingi sana.